Manasseh. Enti se obi ka kire wo se gese kan. Fa ko wo maame. Anase oba na woni Mavis wo no na. Wo de se kan ba ko wo no. 2. The way pa one kasa wuti tra social media kasa ba ho abodin na so obi timi fo so anase obi timi hyew. Se kokani enim to nua bi so. Ko titi ni enim bi to nua bi so na se wutimi di akira. Na I think sa fen mahu se se wo nyansa pa woni bi wutirim. Asa wo ya bo mu aboa. Se wonim nyansa wo nyene kwatiri. Uko 44 years. Na man krado timi fa fon. Freo katrese. Ene program na okoye no kwa. Fafa sof ma me pebdon ko ho. Kan de wom, kan de nim, fafra, pamatade ye nim guase atade na fa chichiri obi maame a. I think say Manasseh wan tumi no maame anya spiritual communication ti wonnim edo nye temane ye wa ye wo maame. Kasa na mutu no onkonko ye da. O se na bem ka cho say yakora bone. Wo yakora bone a sesi ye tufu ba bia wo mfa. Menya samitawo. Nya samitawo. But me hwa wo ne ye ne usuban na wo mu na menim ba bia o de wiase beko. Ipa da sane o ba wiase. Wo ye wadwen se wo de da bia da. Wano ubia enya wo a wadawroma enya wo a te wo da ban obi so be ka tire Manasseh se Manasseh se enya wo anka mawu o menya wo anka koma de me akumi o enya wo anka da bia la wo dan kofo ase last minute na de bonia ya tue o moka wo ye nipa bia Manasseh wo ya akora bone pa wo ye twetwumantam ni akora bone mo akora bone a adwen da wutim I think say aboa wo de pa krama ya wo de na wofiri mu ba because nya kwa Astadi wana mutu bebre oba social media no so atuatia 77 nkrofo bi sene wo utimi kwatra na 2 TV national television kan se mbuese egu obi maame so twa pro wetu obi maame so na se wutimi sign back be ka se eya nkrofo bi na no plan ya ene na te se Manasseh wajimi papa na wan hwe yi atro mu na wonam ebewu because wonim ensamba akuni mienu miensa okwatena wo na 2 TV etefa so asamba wo so so fo usu bempa na de wo koye enura de o si nyo na de wo koye na unipa wenti wo obede wo biase unimo left and right uni control tesa akola bia na be wo wotiko no be ma 3 cd gito aduane di a opia wa na odi su tonton ti september ati free chimie ayaw tse yade chimie ene do nam chimie na do tu anamo utimi be gu obi maame anim ase timi chenya me anim be kan sembu etu maame so ne wiase agye de amani pa agye atum na ndan de oba bonte be ka se eyi obi ena osuma awo a like o person o tire se ntu ye nipa etina tire se prophet Kofi Oduo de na o kan no so nye no kurewo enso obi na soma a wo ho banu yo akure na o kan no so obi na soma a meboa ni bisa question atuo ni nkontompo ena aburuku soma am se men ko sofo wo su bempa so ne ko sare na ase anua be keka nsem mibire no so obi na soma a wo ho so won afie de jimi ba bia jimi ri wakoduru sanka nipa pa betie mo social media so anka brand your friend Manasseh o ka wa men kan bi because na dwen no e da ni tim na jimi adwen a se asija no adwen so na de agina na dwen mu we jimi to the sense say on timi take decision na me hu ahimeti yi na man kra da be frem na hu yi ko video we kase na sabi me da me yire so na me di na man kra do ne be so me kwate di wuda trading asabema wonya kode ko 44 years wa manipa dasani kwabra ne atumi ada ne remote control akansema gu maame anase unia ba panimu bi so amenne wasen aba back ebe ye damage control say eyankrofo ene shame semenye ene shame semenye me bisa question eyaman krado ne beka say
bra social media beka so ne na Brown wada tina che se de okato na Brown so no enya ne kure eboa de okato na Brown so nsema akwagu no so mene na da opa be bodua opa be yehye ni nyina da ene de wo se eye adwuma kyehye na wo hyehye to no so Manasseh ene kwan ofa so hye wadwuma dia no wode pa wo ayiche kwabra boat Mr. Jumper ochirichu Oshua wate Oshua Manasseh me so Oshua so utimi ku obi maami anim ase na saba back beka so obi na soma wo ya boa pa wate wanim tantan wanim finsa fom afro mu nipa te sha obanti ase nipa utiri se kokwa akatrem nipa fun nipa fa nipa tantan ya yedu kwa nipa mu ya hwenya yiye shisha dwuma gu nkofo so anene mamusu wajimi pa Manasseh se wunim nyansa ti won sama wote social media woka time I start say we expose abruku no we be question no ehia man krado ana time I start say we expose ampaye adwa no ehia Manasseh ana aite kwabra aite odumfo Manasseh bibisa ode no me ayewo nipa da sani nkofo asori ye koye nwuma so no ode wote social media ehwani ba bia ade ayo bank na asori asa wo sere na wo da ase ye nie wo sere na wo da ase ye nie wo sere na wo da ase ye nie opon sika na wo gini nyina so ntimi mfa bi nkonkoye wo se hu adwuma na wo sori a wo se apro asa doka Jimmy chese wumi wu su di pe Jimmy fo wo wiase da enadi ye nsema asa wo ka group e don koso ni nyina nya no kure ene nti watimi ama wiase age atum sema amene evil and demonic se nsema wo ka tum ni nyina ne sebe wo ka tum amene so ka gu ni so hwa tani opon expose kura wo yeye hwa tani wo tena si di ma mi wo social media no so ami no onto wo hwie wu one ne nko competition bia na afa ye dai all because of sebab ya wunya aduani die ma amene sole ya no wo attack wo etiene wo so fa kwa bia so na wo sei ma ame no ninti ujira social media so atena social media atwe nyame obo so ne asase yanim adi atro atwa atro abogutrim abo nsamfo agu obi ma ame so no na oni nsam ne betumi adane wo ho Manasseh da bia mtufu atiewu mtufu ayeti hwede ne yare HIV boni ntia yawo ugu atade mu na o sha atade mu bi bia kire se o ye yarefo complete aya hwe wo hune ntade hye enye fe wo ahimi sori ya hwe o hene kase man ko ba bia metima hinniye mu no se me dada me ho na e kakra masori pie hwameti ya hwe me ho ya ye fe adopai untime nsha atade mani pem woto atrese oni ye ni usuba nyina atrese wo ya aboa mu aboa unye nipa aboa dwen ene da wadwen u behave ti sabe asa de aboa mpo na no ma me dai Adwa me nso abetra ene na hu ahi no me expose na ende ne career onu adwuma pa no ye pa ne se osesa ma de ma hemfo we de oboa kobot na me de me wa hene na am de oba ne command so nkodi me bedi na enye ye on en crash boat en crash kiwe ya na betra se abebo peki papa bi ne bebo me ohu hi ko ka kire me ma me abrafi se oba no akoba kuro no ye nyi ni da oba no ono oba akoda na emu mo awepu no obaji edi oba na ti social media wo kwan no obaji edi sa o kiss na obobo no because of asresienti oba bias wanya hoto da wasresref wabrante na wo sori ya wanya nkwase yafuo bi ya sori ya ne ye bakew
na wujimi na wujimi and wujimi ho bepem samedi and on the wiase ayewo wiase du hwamo wiase akire wo so wono no wotumi on se wiase gu woni ase ese won se nka ya wo kan nyina se na ya toro wo ka wi ne tena no beda wa no wo ka wi tena no beda wa no wo ka wi ne tena no beda wa no afedie wotimi aba bontre se and some akoka fast of mama pep don ko na you be na hihia adwuma nde ba se koka anya Manasseh de ewiase agimifo pa de ye kan be 5 wa una odi kan ye wo wagimi papa na wo ya boa onwene nkwachiri feni mehu so wagimi pa ye di jimi ka asem ye wagimi pa adai aboa krama mpo sebe ni wura suma ne se ko chino beka se no ma hunkusi o chino mo aboa na ehwese ni wura ne betum likadi akire bi no woni nyina ye dai apam kusie no ade na oye trofo dadafo abetra se Manasseh me this time na fed mahu sese wunye nipa yes ano na nse betra social media ai ene nana ya akomia ene mami kodidi osofo owusu be mpa atem nana ya akomia ene ni kru mami kodidi we yatem na kire se wan kasa no hu adiani di anase ye kombe nko e komani brembe nko na tese wo de obi asoma pa na wudi so obi asoma pa na wudi so memiti yi sabi nana ya akomia ontimi mfra me hu ahi mesra we di matem ti kodin bi mame enya dwuma ni kru ntimi mfra me hu ahi we yem se kodin atema me enya dwuma because omo respect me na wodi nipa da sani wo ba wiase wa meka no kreda wodi atro anante fituma frase bepem se wuko wu mo da so da tro nam to be de wo wiase kwabra boat abrantie nyame adom watimi akwa akonya Portugal ba bi edua hwedeye ka hweb sabe wedie be ma tenten gram wo te sawo ni pafu ni perfin e jamai so de te sawo Manasseh bunimu muwa te sawo Manasseh abua wawu no apro mu muwa te sawo Manasseh no sampo brase ni te sawo Manasseh ni patan tan te sawo Manasseh uti social media gunkofo ani mu ase wie dane ho beka se eye obi ene kekere me nsa gu machi unsa wo ya boa pa onso agu ho ani mu ase onso ya boa onso agu ho ani mu ase na wunya jimifo a ka ivi kura nsemu nkanchirem ka obaye na straight up so for me pep don ko ma me wadawro ma uyo ba peje wani wo huma buro no wabada yem nkasa nkirewo na fa me bone cheme na ma ye obone ma me pep don ko uyo ba tan so untimi nwumi mpa sabi ama na ewo wabada ye sonko ma me fa mbone chem de me kan ye bi watimi anya dade akura sabetena social media ebe baba na ka oba me ohu ka be me nsati we be bo wano no so usi wagimi unim nyansa so oba me ya ka be me nsati we be bo wano no so am na pai because ye tire wu nyansa wo mfa ya tire wu nyansa wan kasa oba ye de wo biase me bisa question ko bot wan kasa be dey